Selam qadrli dostlar, iysenmisiz ijod sevişi tomoshachilarimiz, qadrli yulduzchilarimiz. Yenidan yulduzlik mezgillari topshiruvi sizni birgalab teleekranlar qarshina jiya. Ham odatdagicha yulduzlik mezgillari topshiruvi yoqti mezgillar turida сөйлейді. Bugungi mezgillar turida bilish uchun biz do'stlar sayohatga yo'l tutamiz. Endi sayohat turida so'z bor ekanini siz bir necha mezgilda bilasiz. Ey dostlar, biz de yıldızlık mezgilleri topşuruvu gibi kuzning yoqti, jilli, quyoshli mezgillarin tutib topshiruvimizni uramda olib borga bo'ldi. Ham bugungi topshiruvda aytganimcha sayohat bo'ladi. Sayohat bu o'rnak biyu ansambli. Pitreshda o'rnashgan, shunda uyushgan, shunda ijod etuvchi ansambl turida borashaq bizning so'z. Ham bugun odatdagicha onlayn ravishda biz yetakchilari bilan ilmtaga kirishamiz. Hazır ekan, boshlaymiz. Dostlar, aydagiz sayohat o'rnak biyu ansambli yetakchilarini Tataristonning ot qozongan madaniyat xizmatkari Hamidullin Ildar Elbrusovna ham shulayaq turkumning yetakchisi Naumova Darya Yevgeniyevnaga shaltiradik. Alo, esenmisiz? Ildar Elbrusovich, Darya Yevgeniyevna, topshiruvimizda sizni ko'rishga biz bek shodmiz. Albatta, kayflaringiz yaxshidir deb umidlanamiz. Esenmisiz Marina, kayflarimiz yaxshi. Topshiruvingizga chaqirganingiz uchun bek zo'r rahmat. Ham birinchi so'rov odatdagicha siz hunaringizga nechik keldingiz? Hunaringizda endi siz Ildar Elbrusovich Begrak sizda uzoq, ko'p yillar mana ijod yo'lini nechik sayladingiz? Профессия хореографа я уже 22 года. Xoreograf hunarida men 22 yil 1998 yilda Pitresh rayoni boshlig'idan bolalar san'at maktabi qarshisida biyu turkumi uyushtiruv taqdimi keldi. Men o'z hunarimda 8 yil. Ildar Elbrusovich meni sayohat biyu turkumini biyu qo'yish uchun chaqirgan edi. U zamoncha biyu edi. Menga bolalar bilan ishlavi bek yoqdi da, shunga ko'ra bugungi kunga qadar shul hunar bilan shug'ullanam.
Hazır indi Türküm turunda söyleşik. Türkümge köp yıl koşan barlıkka kildi ol. Hem indi Türkümde köp mü bolalar şügüllene nindi yönelişte işleysiz siz şunun turunda bir neçe söz. Отбор мы начинали. Сойлап алуны biz Bolalar Sangat Mektebinden, Pitreş rayonu Bolalar Bokşalarından mekteplerden başladık. Hem iňlerin soylap olarga tırıştık. На данный момент Хәзерге вакытта сәяхәт бию төркемендә 30-га якын бала шөгыльләнә. детей. Мы работаем в двух направлениях. Без ике юнәлештә эшлибез: заманча хореография һәм степ. Но также не забываем про Шулай ук сәнгать мәктәбен истә тотып, и на халык һәм классика биюләре белән шөгыльләнәбез. Kunitek. Ey kunitek, kunitek. Ey kunitek, kunitek. Taramışlarım kitap bir şeydi özümle kazanski kunitek. Bir şeydi özümle kazanski kunitek. Bir yedegine itikleri şırtıp da sikirtip. Şundan birle birim sahnelerine gırıtıp. Şundan birle birim sahnelerine gırıtıp. Talyanda oynap jiberse büyüklerim gine. Mine mitiklerine indi toyum tarmayıp dime. Tapırdap kitap yitip şundi da ısta itip. Buğa di itik tügüle bu kazanki kunitek. Kunitek. Kunitek, kunitek. Ey kunitek, kunitek. Taramışlarım kitap bir şeydi özümle kazanski kunitek. Bir şeydi özümle kazanski kunitek. Bir yedegine intikleri şırtıp da sikirtip. Şundan birle yerim sahnelerine gırıtıp. Şundan birle yerim sahnelerine gırıtıp. Hey bir bosta fırdatıp parmaklarını şartlatıp. İndi nikalar iterga bu bir bitkiş tuğlatıp. Dırlatıp fışa bakalıp tek gözüm bilmeyim gine. Elle min aşağı alır elle kunitegime. Bir yedegine itekleri şırtıp da sikirtip. Şundan birle yerim sahnelerine gırıtıp. Ey kunitek yes. Eldar Elbrusovich, şirattagı sırao kübrek sizge yöneltilgen ve Türkümge köp yıl. Belki sizin hüneringizni soylavçılar, sizin yolunuz boyunca baruşçılar vardır. Alar turunda da söyle bir güzel bizge. Да, я очень горжусь своими Әйе, учениками. мин укучыларым белән бик горурланам. Моисеева заслуженная. Ул Татарстанның от казанган мәдәният хезмәткәре Ирина Моисеева. Ул Питреш районында пластилин бию студиясын оештырды. Они занимают успешно гран-при и Алар хәзер төрле конкурсларда гран-при һәм лауреат исеме ияләре. также есть Шулай ук профессиональ дәрәҗәдә биючеләр дә бар. профессиональный уровень. Ул Казан бию ансамблендә Татарстанның от казанган артистлары Артист Республики Татарстан Евгений Наумов и һәм Миша Грачев. Михаил Грачев. Ай балабалым, ағиделінің қамысы. Ай балабалым, ай балабалым, ағиделінің қамысы. Таң алдынан şut kiler, sana duaşıları tavaşı. Şut kiler, sana duaşıları tavaşı. Ay babalam, ay babalam, ay dilde tanıdan. Ay babalam, ay babalam, ay dilde tanıdan. Dağları da üzülüze, yaraları da yılar.
Hasırlarımı söyleyeyim sana duvaşlara Seninle hakta hasırlarımı söyleyeyim sana duvaşlara Dirim dayı dayı baby 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 dam Dirim dayı dayı baby 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 dam Dim da da dayı dayı baby 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 dam Dim da da dayı dayı baby baby dam Darya Evgeniyevna, Ildar Elbrusovich, ne siz iki pedagog, iki jetekçi, aytib bergiz bizga. Sizning kelishmagan chaqlarig'iz, ishroqlarig'iz bormi? Siz turkumda har birigiz nindi yo'nalishni olib borasiz, narsa bilan shug'ullanasiz. Ham sir bo'lib qana aytigiz bizga. Balki bolalar qaysig'iznidir ko'proq yorata. Нет. Әлбәттә, һәрбер иҗади кешеләрдәге кебек фикерләребез туры килмәгән очраклар була. Тик барыбер без уртак тел табырга тырышабыз. Безнең өчен, балаларыбыз өчен дә нәкъ шулай, сәяхәт үрнәк төркеме ул төркем генә түгел, ул гаилә. Шуңа күрә гаиләдә кемне күбрәк яратканын әйтүе авыр. Минемчә, балалар безне икебезне дә бер тигез яраталар. На Федюнинских холмах тишина, над Малаховым курганом сны, будто не было войны, но война похоронена на дне тишины. И казалось бы, всему вышел срок. 30 лет менялась в море вода. А как выйдешь, как шагнешь за порог, и от маков не уйти никуда. Маки, маки, красные маки, горькая память земли. Неужели вам снятся атаки? Неужели вам снятся атаки тех, кто с этих холмов не пришли? И казалось бы, ну что в том за страсть? 30 лет они пылают в траве. Ах, как хочется в те травы упасть, в красных маках полежать на земле. Маки, маки, красные маки, горькая память земли. Неужели вам снятся атаки? Неужели вам снятся атаки тех, кто с этих холмов не пришли? Маки, маки, красные маки, горькая память земли. Неужели вам снятся атаки? Неужели вам снятся атаки тех, кто с этих холмов не пришли? На Федюнинских холмах тишина, над Малаховым курганом сны, будто не было войны, но война
похоронена на дне тишины. Hem de elbette bizning topşuruğumuz yıldızlık mizgilleri deb atala. Yıldızlık hareketi bilen, sazvezd yıldızlık hareketi bilen beyli her bir türküm turunda biz söyleyimiz. Mene siz Sazvezd yıldızlık festivali bilen birinci işraşuğunuzni hatırlaysizmi? Yıldızlıkta birinchi qatnashuvimiz mening xatirimda o'tirib qoldi, chunki men yangi step stilida nomer qo'ydim. U yilni biz 3-o'rin yo'lladik. U bek to'lqinlantirg'ich ham ko'ngilli edi. Гадәти булган сораубыз. Sazvezd yıldızlık hareketi bilen beyli булган иң якты мизгел сезнең өчен ул нинди? Для меня Минем өчен йолдызлык белән бәйле иң якты мизгел ул сәяхәт төркеме мин куйган бию белән йолдызлык сәхнәсенә чыгу. Балалар биеп бетергәннән соң сәхнә артына кереп җыладылар. Тик ялгышлары булу-булмаудан түгел, ә биюне эмоциональ яктан яхшы кичергәннәреннән. Бу шундый күңелле иде.
Тапшырубыз ахырына якынлашып килә һәм инде сез дә безнең тамашачыларга, Созвездие Йолдызлык фестивалендә катнашучыларга, җитәкчеләргә берничә теләк сүзләрен юласагыз, без бик бәхетле булыр идек. Я бы хотел пожелать Мин Созвездие Йолдызлык катнашучыларына, шулай ук педагогларга иҗади үсешләр һәм уңышлар телим. Ә минем үз очракта әйтәсем килә. Иң кечкенә төркемнәрнең педагоглары да шундый зур, искиткеч конкурсларда катнашырга курыкмасыннар. Балаларны катнаштырыгыз. Күпме ешрак чыгыш ясыйсыз, шул кадәр алар ныгып үсәләр. Рәхмәт сезгә. Пока-пока. Yo, African people, unite! Come together for the sake of your future. Yo, African people, give me some drums. Give me some drums. Yo, African people, unite. Come together for the sake of your future. Эльдар Эльбрус улы Хамидуллинга, Дарья Евгеньевна Наумовага рәхмәтләребезне әйтеп, без тапшыруыбызны йомгак куйбыз. Әйе, дуслар, ярты сәгать вакыт сизелмичә дә үтеп китте. Ә без матур күзгә рәхмәтләребезне белдереп, сезгә исәнлек, саулык теләп, саулашабыз. Очрашканга кадәр, дуслар. Сау булыгыз.